Phi kwa kaliang ek mobile rim jong phi bat sim nak batmai wan sangi. Phi kwa ban di ek mobile rim jong phi wan sangi. Pidon kam ban pha sina yeki mobile jong phi wan sangi. Ka screen mobile jong phi kaladu Hendrik circuit kidang biang wan sangi. Wan ha Charisma Mobile Repairing Center kabadan hayo Phoi Rumpong Hari Phoi District. Banang penbah susu ya gajing trikam jongga CNRD Block Hajirang ha Riboh District. Menteri ke Sorkar Jela ubapej ya keteran CNRD ubak sosteno sotun ulelej banjengo ya ketiga CNRD Block na kebenta gajing kentu bahkan peniat bah ya skim Sorkar kibawan lengba kene silam trikam jong Sorkar kibakentop nadu gajing peniat bah ya skim MGNREGS ka PMAY ka SBM gajing trikam jong VEC hagi senong ki skim bajupoi segi SSG bat VO lembat kiwe ban pentingna bagi lat jingerap kibawan lengba ke Sorkar la gede na ke Sorkar pedeng ne ke Sorkar Jela kidai baniaj bet ya iranti. Hagene kesngi la senran yau Menteri Sorkar dagi officer Sorkar na gitenat baper ki bakentup nadu video ke blog u Dr. PR Hajong haga jingedon lang jong SDO ke Civil Subdivision nangta u Raja Brahma uberi Project Director ke DRDA ke District uba Ronald Kenta uberi COO ke MSRLS ke Kong Yerap Hun Lin Dingdo kepada ke Joint Mission Secretary ke SRES Meghalaya lembat kiwe. Uba sosteno setun hab ajingkiran ulong bawatla kejing trikam jongga blok kalong kebayaj bejru Henry kedon kam bandang penbah susu ya kejing trikam kenang bakan long kejing bentoy na kebentaki pajba jong katany. Nak pun terbuat. Dimana pada Islam bilang pun, bila dulu membaca spa atau praten bilangi, dikenal bahwa kita cinta. At least lagu mengenai kilometer kita belum kemana. Kalau cengai bar, di nyabu tu juga permission sepo. Ini po SCDS ni sepo jenang office. Lagu mengenai final ini dah menisita. Kadau ba kitna iduna ni kalong ba kilongi kila cengai ini kipa kila situ mengerai pun sila tho social lada tho ni nang dong office weekly kisnong weekly hati padba baru ia kedua cengai akademi ke boarding dia ngasuk ai ke kuplay dari SQ Civil dia baga cooperation kata jing IT kata jing education kejogi akabangio jing trailan banyak keren nak kopor bagilah development jing ai ku suplai engineer iba ngalayo banyak pun man kopor iba lasimkia nak dari kam pada ngangit scam ba ke electricity problem mereka area kejogi salah nang penha susu ngomong ba kalapian dari salah penha susu mami dengkam ya katakan jitrelan dengkam ru konsulhu ya ka jingal ti juga department dengan suhu ya ka habili berkebenta mejuki oi itu suhu ikutin crash tom mejuki requirements paling ba ka disimtia ka ba nakalian yes yo sirul nagalian ka initial di kementerian ba ka boarding agni ka than isiyo ka ba biang ka ba wilaban ong berkelaban penbiang berkelaban penkemen dan bertakipan sosial baru iwe ikam Video yang hilang ganti video ikam kijam dibentai lalu agak groups dari individual lingkungan kita di phone di paper video ya kelompok dalam artian salah bangkin tiu jadi ladaba mangi yang nun tanda kubanta kajing sup kata lo kan melam yang syakalenti kebetulan ini nama Bandung bagi job di Kertong. Lada ba ni itu ladi mangi ni pencipta melodi dan kemudian. Iron kamu bansim ya kali kala kelenti kum kekam kejam
kapa pihak bantrai shitom daladi pihak bantrai minat daladi kenapa pinangla ban berskan but kita ki SSDs ki groups ki prepare abi kita ki projects ki prepare mamaki kita na kalian ki officers kini apa PP kasauka kalian apa PP dan how kita kelti na kumtajumpi mentapikan ke projek lamanong ke projek jampi ke arlak laila suppose arlak and ke projek jampi lamanong te nakata ka arlak kilala man kinsyo abu kilala man kinsyo kilayonong kilala man kintiyo siya ka arlak sapo siya ka laila te lang kasoka kali kini ikam jampi buat ke department ke officers baru kini ikam jampi te kesana la sim na kumtajumpi bapinang na ban contribute susu bapinang na ban jam su sa kuwaipa sa kuwaipa ikam kiba mapi pinang na ban clear nang ba pinang na ban kamay lima kita ikam ijam kiba mapi kita nagkaroon sa bagi projects kiba mapi kebagi sinong itaw kila shield nakalong ka PNAY nakalong ka MG works nakalong hagi bagi kilo kam nakalong na kumanda kasi persa ne yaki kau kitab ke umbang di nakalong na kumanda kuno hakbabi ya yang gede ka jipur ke suba nakumanda yang bisa menjadi kuat bagi teknologi schemes kita vision kuat vision dan berjingkit pilih. Latar mapi di longkui kinamba kisama baru di sorasnong di sekretariat di members di SSGs di repair la vision di berjingkit pilih lengkap di projects lagi lagi berit lagi lagi berit. Hinsayo ban poi ban pay yang so ubah kata kene ka thong kapa mangi baro ni abandon ni aban ship nang ba dalong kaban pentoy na kata jangi baro iwe ki SSGs ya ki long kemi baro ki badon haka jinduna ya ka haka yo kokot de kedeka sinjam kaba nakalian ka MSRLS kila trishtom ki nangka ki staff baro ki badon hapo ka office jong video ki NRLM nangka kumjo ki SSGs ki BOs ki balaya shimya ka taka jingit trililang kumno ban snai taki group ki prepare nang ba pi kelapan thau ki projects kat kum ka jingla ka jongthi na ka benta ba ban ikna yala de haka bidei bat ka yo kot la ka benta ban plan ya ka yeng sam ka jongthi di ngiran hne i president ikong president bade jangka kudop lang bio ibala partai bala pensai hangi bidai bat ka formation yang tadi dingsna ya di groups ke baper di SSGs lang ta ke BOs but na sokwen ru haba kidan ki SSGs ki members ki babon na kene kisnong but ikito ki bam padon ru kadeka benta ka joti kum ki nongelam ki bahmat bakin kener lang heka jingrap lane kumno ba pin sulfu eki nakam ta ba kenwan lang haka ju ke group nang ba makiru kinyo bantalang nakam ta ban pin tikna yala de haka bade bat ka jingpin scam nakam ta kayo ka kot hati yeng kisam ke jumpi te ka e ka bang kwa ban tip manta nagaleng jumpi ki VOs ki SSGs mas step form ya ki SSGs ke eka step ke peningkong ko bile nanta ki kumbapila batai naklang di VO presiden ila batai doblang VO ila batai
ba kita ki projects ki ba per ke ba mapi la shim ba ngakwa ru bantuk ba kini ki projects ki ba mapi la shim ke eka jingmentoy ke ba pilayo la kalong naga office ba ke eka senjam ke mapi pilaya hakaba pilala ban penkiu ya kakam ke jompi ne kadon ke jingko haka rukom rekam haka vide ba kini ki projects ki bang pidan ngakwa banyo Sostanis Sotan sir, who is also the Honorable Minister for CNRD, JAD and other departments, but as he likes to be recognized as MLA Jiran first. It is truly an honor, sir, every time you come. Representatives and Joint Directors and CEO from MSRLS, FIS, BD sir, as well as all the other representatives from different departments who are here. It is truly heartening to see all of you here. So I will just keep it short by mentioning two things. I think it's a good opportunity to place it on record. Our earnest request from you. So we just had the inaugural for Kelang, which is a multi-department convergence. As you already know, you were the one who brainchilded it, and in our many discussions, you thought about it and conceptualized it, and it is my honor to implement that vision for you, sir. So we already had the inaugural for it, and as part of it, you know, sir, you were the launching force of the Green Force also, and it is very heartening to tell you, sir, that yesterday when there was a holiday, all the residents of Patna came up together without any call from action from our side. They just went themselves and did their second cleaning drive, sir. And inspired by that, we shall be launching the Jiran chapter of the Green Force also, sir, for the cleaning. We would request you to please provide us the date, sir, because last time when we did the inaugural, everybody missed you a lot. And although it was a personal PD and everybody is here, if we could just have, sir, a mini waste processing center. People are really enthusiastic about it. They're willing to provide the land and agri resources as well. I think it would be a great gift, sir, to all the residents of. Roti deh, bang kapran, desain pang deh, makan kan kayen. Teka jami skim lu nak blok deh kayak kita kecoba injil lebih. Kepet bah jami kuat makan yang mai houses yang beduk, enem deh. Tengah ini tin tu yang beduk ngomong, kan mesin yang repong. ni ki bikin nong ki member jo ka self group mo kata baning kong mod ka adhar kamde ong da pemdan adhar demla panlong member jo ka self group mo ka shilong ba haka kendon jo ka ministry menta nong ye ki bula join ka self group ki haban register ko bolong kong hatu ka luko s ti ban register pe don kam ya ka adhar kadeka kawai na ki kendon mo ba Desa nak kalian jongi ke ibing inate kalau ba ngila ya keren buat kini ka General Administration Department mo sa Department Bapet Bapet ni kini ki nodal department ya kini ka adhar tinggal aju penong ki cam ru cam kalau ba khnang ba ki muki SSG jongi ki long kemi kim dan kam ban lej du sha blog ne ban lej du kin ban hakisnong te kajing udah dengan kanong no ya di nomi khmat mo jo ki BO dingilang ban penlong ya kini ki cam ba scam di ngidan kam ban penongi kini ikan hakasnong ki bakin lat di SSG schedule shablok te kin dalam penong kam pip nak lum lupa ya ki long kemi hatu gasni nang ba kin yo ban le environment hasnong te